uNkulunkulu oyingcwele lenze indoda ingalali nomama angalali ngoba livi lakhe babe lisaha, livi lakho lisaha ngaphakathi eminkantsheni yabo. Baba sithi-ke uNkulunkulu uthathe indawo njengamanje baba emini egameni likaJesu. Baba loyingcwele mane uthi bonakalise baba empilweni tethu kuleli live Nkosi leselonakele kangaka uNkulunkulu. Namhlanje sibojona baba loyingcwele losithumile ukube Nkosi yami simemezele tindzaba tekulunga baba phezu kwaleli live lase-South Africa lelonakele kangaka baba ngegama nangegazi likaJesu waseNazaretha. Hallelujah, amen. Bazalwane, sithola livi laNkulunkulu 1, sithola Jobe uyathunywa kodwa uthunyelwa eveni lelikhulu lelonakele njengelive lase-South Africa, lelonakele njengelive lokulo wena noma useswazini, wherever you are, but the country where you are is corrupt. So then uNkulunkulu uthumela indoda lengiJona, uthi Jona hamba utshele labantu ukuthi bubi babo sebufinyelele ngakimi. Then ngenxa yokuthi Jona uyabathi labantu ukuthi bayabulalana, then abasanayo nanembeza, uyesaba Jona kuya kulabantu ngenxa yokusabela impilo yakhe. Kanti Jona akade ukuthi impilo yakhe inguNkulunkulu. Uma ngabe sewuthunyiwe ngemazulu wena ube sewembatha lobungcwele, tonke tive nemimoya tiyawukhothama la ufika khona. Then Jobe wathatha sinqumo sekuthi angayi eNiniva, makabaleke lalela underline wabaleka ebusweni baNkulunkulu. Kwase kuqala kubaleka kwakhe, kwase kuqala tinhlupheko kuJona. Waqala kuJona ukuthi aqale la kafika khona abantu bangamemukeli ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. Ngibona ukuthi Jona tinto takhe tonke tiyavithika ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. Mntaka baba ngifuna kubusho namhlanje kwekuthi konke kwakho kuyavithika ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. Nebantwana bakho abakulaleli ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. Nesivelo zoholako asikulaleli ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. Konke kwakho nasemsebentini akuhambi kahle ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. So luthi wena uzama ukuthi utaba nokuphila lokungqono noma ubaleka kuNkulunkulu. Ngikubonile konke kwakho kuhohlokile, netimoto takho tihohlokile ngoba ubalekile ebusweni baNkulunkulu. Akukho nakunye kwakho lokulungako ngoba sizathu ubaleke ebusweni baNkulunkulu. Ngibona Jobe mina ubaleke ebusweni baNkulunkulu. Tinto tiyamvukela emkhunjini, umkhumbi nawo uyala ukuthi Jobe angangena kuwo noma alale ebuthongo. uNkulunkulu wafaka siphepho ngaphakathi. uNkulunkulu ufa lo msindo lokhona kuwe, lo msindo lola emshadweni wakho kungoba wena nemiyeni wakho nibalekile ebusweni baNkulunkulu. Nangabe beningabuyela ebusweni baNkulunkulu ungabona naningadzilita lengane ngoba ngibona emkhunjini nebadzilita tonke tinto letingekhathe. So lebathi bazama ukuthi manje umkhumbi ube lula, kodwa ngoba Jona ungekhathe emkhunjini, umkhumbi wadinga wasaga wabanjalo. Ngifuna kusho namhlanje ukuthi inkinga lonayo wena kuna Jona lokhona empilweni yakho lomfakile. Kungenteka lo mfati lohamba naye nguye losagisa impilo yakho. UnguJona, mkhiphe ngoba lo mfati indlela lowamthola ngayo ayivumelani nebungcwele baNkulunkulu. UnguJona, kungenteka le ndoda lohamba nayo solo wathandana nayo tinto tiyabhetha. Sizathu le ndoda enguJona le, kungenteka labantu lohamba nabo ngabo labasagisa impilo yakho ngoba labantu laba bangiJona laba, kodwa babalekile ebusweni baNkulunkulu. Oh bazalwane, bengingasho ngithi ngicela manje sibuyele ebusweni baNkulunkulu, masibuyele nebukhoneni baNkulunkulu, masibuyele nebungcweleni baNkulunkulu. Inkosi enamandla, inemandla, nemusa wakho sanele ukuthi ungasixolela.